সারাগড় পশ্চিম সারাগড় গাবুড়া হয় কথা বলি কি মোর এখানে বিপের দলময় বহু বছর থাকিছো কোনো সুখ সুবিধা কোনো ধরনের পাওয়া নাই অত রাস্তাঘাট অত আমার রাইজের একটা বিল্ডিং বানিয়ে আছে কোনো ধরনের সরকার আজ পর্যন্ত আমরা আসে না তো যাই হোক আর কি কম মোর এইখানে কথা রাখো মানে মই বিজেপি দলত সবাই মিলে যোগদান করা আছে যাতে বিজেপি দলত রানিং সরকার আছে বলে মই মানে থিয় হচ্ছে আর কি এইটুকু মোর কথা যোগদান কার্যসূচী কিমানটা পৰিয়ালে যোগদান কৰিল আৰু কি নমস্কাৰ আজি আমাৰ মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্মই এই পশ্চিম সারাগাঁও মুছলমান বস্তিত মানে 180 জন মহিলা আৰু পুৰুষ জইনিং হৈছে আৰু ইহঁতক পাৰ ফেমিলিকৈ এটা শাৰী বিতৰণ কৰিছে। হয় 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 এই প্ৰায় আমি আমাৰ দতমা সমষ্টিত যিমান মাইনৰিটি আছে ইয়াতে প্ৰত্যেক ফেমিলিক এটাকৈ শাৰী ঈদৰ নামত বিতৰণ কৰি আছে। হয় সঁচা কথা মনোৰঞ্জন এতিয়া একোৱে দায়িত্বত নাই কোনো MCLও নহয় MLAও নহয় সি নিজৰ ডন কিবা দি এইটো বিতৰণ কৰি আছে। মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্ম এজন বিজনেছমেন আৰু আপুনি বিজেপিৰ প্ৰাক্তন মণ্ডল সভাপতি মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্ম বিজেপিত অহাৰ পিছত বিজেপি কিমান দূৰ শক্তিশালী হৈছে বুলি ভাবে? এইটোতো আমি এতিয়া যেনেকৈ আমি গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি পাইছোঁ মানে 100% জিকাটো মনোৰঞ্জন চিয়'ৰ। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आरज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।